Mama dela, ne ve sicer zakaj se je za to odločila. Ja, ni mir, da je zdaj. Kako peče vse. Peče. Se li čutila? Bang bang pow, what I do is magic. I hop on the track and get the spaz and rip and break the shit till I get the crack and all help. Pa sem še sedla, jaz se ne morem, ko me cuk koleno bolijo. Ja, Da se ne morem tukaj nazaj usest, zdaj pa je naja ti parila, pa boš sam zritev gor dvigala. Zlomaš, kada zlomaš kle hrbet naprej, kle ga spustiš, dvigneš gor, čim bolj stisneš rit. Klejo čim bolj raztegneš, pa probaš rit začeti stiskati že tukaj, ko se usedeš na pete. Klejo začneš stiskati, pa jo vlečeš celo pot, na konc maksimalno stiskeš. Okay. Jaz se pa lahko usedem, Miha. Jaz sem bolj natrenirana, kako mogoče. Ti bo tebe takole varila, spet bi že odkole. Hrbet še bolj. To, hrbet kar ostane, kle, pa sam rit nazaj. Klejo hrbet ostane, telo naprej, stisneš gor, bravo. Si imel kar krče nogi pri njih. Kako si široki bar aktivira? A si ti Ti bil, da sem ti vaje delala, za roke, si ti blesam. Res. Pa lahko. Učivajo kdaj roke. Prav miši, prav meča me bolijo, Miha. A je to prav? A je to prav, Miha? Kako peče vse. Ja, čutim. Sam jaz sem rad dosti daleč čutim šele, veš. Ful prej čutim vse, ker rad je res metka. A veš, kaj malo slubila nazaj, veš? Ne, jaz to tunke, jaz dvigujem tist, a veš, šum navaja, kad dviguješ ti zaradi. Jaz lahko tega ful naredim. Tu če pravilno delam, vedno sem lahko tega ful naredila, ker imam rad res švohno. Ful, ko mi pride do mišice pariti, je ful dolg čas trajanje, me vse prej boli. Zato moš pa čim bolj A jaz bi mogla še držati. In naj boš parila, Ja? pa spustila dol, pa potisnila gor, komovce čim dal ven, na vrh bo stisnila prsen del. Okej? 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 To je eno. Ne, božiči špango. Božiči špango. Gor, pa komovce dol, pa nazaj gor. Pa stisneš prsen. Bravo. Pa komovce nazaj, pa gor, pa stisneš prsen del, pa stisneš rame. Bravo. Pa si smejaš, govore, mami zraven, da si ti smejaš, a ne? Slini bini, schnauterček mali. No swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to Jangali. I know he cupping that Valentino. Ain't no telling. Drugo bomo dol, raztegneš, se pravi, kle dela in hrbet in trebušne. Ga malo raztegneš, greš z ramom, z lanem malo za glavo, čist malo, ne predelo, če ni treba, čist dol, malo za, pa ga spustiš dol. Okej? Roke takole. Čizikare. Zdaj pa resno trenira. Važno je pa, da dobro izgleda. Ja, to je A povedal. veš, važno je, da imate čopke, da imaš čopke. Fak, čopke imam zato, ker imam masne lase, bomba. Ker s njim niti cajta, da si jih umijem. Komovce, to, dol, pa nazaj pred pokom. Bravo, to dol, nazaj. Pa čim bolj stiskaš rame skozi. Aj, neko! Še razumno dela, evo. Bom še dodal. Kaj pa zdaj naslednja? Gremo malo skoči. Ne ga malo spoživiš. Pa mi skoči. Make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder.